Majesty says that a lot of Ghanaians are ungrateful and gullible. Yeah, no crepa. Mama Tina, Akwaba. Voice me Josu bebre me chia bebre voice. Yankwe. Yeah, sometimes yeah na Ghana ho. Edu baby a ya na me re etimi ho pa e bo Ghana. On say last me catch you say this year no enkura ne maya on mante on be wu Ghana. On say abam. Yeah, abe mupa. Me kan na I say na nipa nyini. Maame no a every bawomiachi a akodi usikafo achi no maame na hu say ye be chase no NDC for ba be chase no e wo dibia na owo no nti se dibia na owo no se odi bawomiachi a bawomia ontime nye no ni a wankodi na chi no so wankodi na chi a ono ane be yina ma te se Judas. Enti se utna se na se wo mpese wani nguase beba se odwane fiba wo mianchi no ankasa na dwene mpa de enkanye sa but se bebe na dapa ebe daso enti ma wo dwane akope ba bia akɔhye no so enti mu a mo bene doctor no mesre doctor mo kan chen se ne na Judas oni Yesu Kristo ye adamfo no ya oyi ne maaye no saa no omo ben no nyina be yina ama ebedu ba bi omo be yina ama tough enti onhwe ne hu ye na o se nye nipa bia na ope wasem obeka se yedum ono ane do bebre omo ope ne downfall enti monso a mo back doctor no mo mamon paibo enye drinkese pa ema doctor Right. because enema bebre esisi ewo honhom mu ene honam ani nyina. Right. Maame no onne ne ho sese onne no ho ma hu nipa bebre mi wo bra bia na minim se bra owo doctor afapa ene dadue me call ne line so no kan ne se osonde na akoye se wanya vision se so okodi ayi achi nti oduru me sa ofrem na de ba kwa me ka chene se ni nyame a oso no sa de no onsane mompaye ma nyame ne enyi nkyire ne se yeto abama ni a okodi na chi no a Ghana fo be yi ebeto abama no NDC fo beto abama no omo nya no nkrogo bia ya MPP fo yenko 8 years pilot na me de to so na me firi ne line so onim se na me ne wo ba bi baako nti na labi wo ho na me koso a nti na me nkoso bi enkura because sa ne man me kasa omutindi matem because omo say me ni nyansa bia I don't know how to do politics but I don't care me back no me back no enti mumie mompaye ye Na teacher for ne. Teacher for no a omo wo ho no ahu say oye say omo te agric school no omo ko agric school no omo ko sua say ne omo so ye farming na next omo akwa ye farming because next year wa ko teaching school wa ko ye a diploma ne niema no there's no teaching field for you Ye ko dua abe. yes so ko dua abe so ko sua say agric no ko school no ya nkyere wa enne ko sua na ko dua abe Any pompo. Wa kwa ye portrait so koko sua se obenya nkokọ no bi nkokọ no de kra de omo acha wi but all the same omo de bi beba na omo acha amamo so nurses no obia ensore wa kwadi wo nurses ya fakopa adwuma bi ye nya Ghana fo ni university fo be wi school nya sa president yo ni ka che omo so omo nkọbọ abotare omo nkotu abo no Yeah. na omo fa nko gina kwanso na omo ntone anyi sika no Sa pepe. nye nurses fo ni okache o say otherwise ne die bia wa twam onfa mamo ne mfa mamo kyena eye da ne yekoto aba ne de ma no ne ye kan say ya agi alawa no ti ye nye teachers head teachers no mo ka say omo pe o so beto adware na brechi amamo na ye nkwan na omo anya bi adi omo abekwa akodi omo dwa na say de die ne be omo pe biem die na omo hwehwe ne wiase biem omo ankasa entrance na omo nwene short memory nipa na catch us Ghana for mu was short memory
So we don't believe say our papa and asempa no can. Asempa no catch no. You was short memory. Ghana for yenya dokunu yedi wi aye nwene biem. That is it. We don't think about tomorrow. We think about only today. Nyemenya gumbotom. Nyemenya agumibotom. Yes, our president ye. Ni catch and say, Nensa no ye moja. Yes, our president ye omo say, or the nantwie bebre akwaya sacrifice. Nti say, oba abanima or the nipa no be sacrifice. What did they tell us? Say enye no kore. Ate enye ma na ye kan to no so. En oba en dey nurse. Dey nurse. Na Ashanti region force omo pe akwan assembly work catch room. Omo pe kwan. Ane. Na so omo say nanado anye hwe. Nanado Akufo-Addo eba ye wantimi anye kwan antimi anye bibibi ama omo. Enti omo press no nko yi kwan mpa ma omo. Oni de oba yi akwan papa ye omo misa ne se oba ye no ya obaye obedi ne 4 years a oye Dubai no e wo Ghana no die na ade tuturu no oye nipa ne obedi president da jahihye ne ba ye man Ghana mu nsuo ni ehiri efayen na sa nipa we oye nipa esa ye mane di manso Ghana for eduwa bi a ye efrade ye nwene ye pen sesi ade o obeye ade sika abumanum one ne ye pe sese sika abu ye mfanya ne ye pe dollar aba 1 cedi eye fama ye enti me de ade ba kwa meka kire MPP for ne say MPP for moma ye ntena se na ye nsese na ye nwene yie na ye nhwe nipa ne nyame di nyansa bi amano na obetimi hwe enameti ha sei voice uni se mitin ton nema ma yetwia meka Wow. mitin ton nema e ma yetwia meka e wo ha so adwunya sik nema na meton no minya more money than adwuma me yesesi ya so doctor o promise ye senke betena Ghana ni yedidwa ya ton nema e wo America na se abrochie China for niema no enne ono na aba no enne kure ha ye nkosto ngoto ade o ni nyina social media ni nyina TikTok unya register ya jo $500 na ye di washim store ya bie store amount u store wo ha ukobia niema gum nya wo no pack niema no obi bo ayi no so na auto ade na mo no o pack de akoma no but ye twia uka unya commission. Wow. Ka we nyina beba Ghana ama ye timi aye. Yes ye nti ase ye pen ye sese de so obebi company odi amayen. Company no de asase no ba bebi company so banche starch ye ne dada. Gale ye ne dada. Yes ye mpe ye pe obi obesa be gale foforo de amayen. Gale no oba be ye nkonkonte obi se ase America for Sanya America Africa market mienu bi a omo be ye nkonkonte powder odi ama omo na sa store mienu no otimi ma import niema de ba Africa market wo ha Africa market egu ha se no omo ye omo nkonkonte de ba nya ne wo ba be ye no obeka cho se ma hwe omo nti me ba be bie factory de ama mo all right That's it. Yeah. Amen. That's Antitina. All right. Ebushanfo, we are going to have a second leg to this conversation before I go. Now that second leg no be about proxy voting. No. My something I don't normally do. My family no more let Ken be Ken for honorable Ken for because you are speaking about Natoshi by the way. And in per se, I don't know their perspective. Okay, important. Let Ken be Ken. Good evening. In voice. Yeah, but for a long time no see. I think that Amen. Yeah, Doctor Page there ona ahombrasiene ojune party pa ye. I like the way like I salute bros. A good pa. Na yeah, mama, the entire mama request there grants and no car now to see asem. I think say we a internal contest. Yes, say I did not to fee and a bushing for no be so. The obedi neti ama my day. Omo akopra kunyano. Na to say
2023 midi yewura Baomiachi na 2026 ya yekoto abayi de menko Kennedy achi because oton yewura ogidi say ya nto na adwene enya honhom bia na yedai ebi kura yewura Kennedy nama o ni campaign messages na yedai hache no yen nyina yewi a enipa 5 no obi abetimi awini o ni MPP ni se doctor wini sisi na me ye dirty politics etia doctor be ye den se meka kire obi asempa afa doctor ho akire obi enipa 5 no kwabia Japan betimi awini Brian Champo betimi awini Kennedy betimi awini Baomia betimi awini Dr. Juchim so betimi awini nti se ye campaign a wumi anwene ade we ho se mu baako ene be dey ebedi animami akọ 2026 2028 nti na to shi Johnny obe Johnny Kennedy enye duro bi anya se bi a wakọ na mamenka semu se na to shi afa omansika Kennedy no onyo obi a obela se ene be hye me ha na ohunto da bi MPP for ntesa ya mbasa ande TMPP for Kennedy ntesa nti onwa hwe yewura Kennedy enyuma pa wode ba oman mu onwa hwe party no sene akodru onwa na tenase esusu ise daabi memfa me honko Johnny Kennedy na megidi se yeji na ibenya to me 2028 inti All right. Voice Yes. enye to me bia na edu obi achi enye to me bia ye wi a doctor wi ni aye nyina e ba betinem a so jagu NDC fo so se Kennedy wi ni a ye nyina e beba ni a so jagu NDC fo so nti ye kasa mesrem moma yenka ensempapa mfa ye candidate 5 yo ho omu nyina ye adwuma perfectly omu nyina ye adwuma obie ni wa wasne obi wo mu obi abetimi awi obi abetimi adi ani mam yakọ 2028 ti se ye ka ye nsema ye hwe ni yenka ne ye me teacher ni mamenka asemo nche me nyanku teachers so enye 2024 na ye ho na kika ye anasi enum na eye hene na ye to mu won misia training ge bi teacher ni owie last 2 years no aye ne service area aye say post no misia na obi a wo school o hwe ne TBM a na okọ school kura no eye excellence and na wo school an ge say onye adwuma yo musanza ade wo se ma ba oni ye wa asem post ye se ye katrem nipa sika otua 150 series kra so wontua na aban papa aba amamakọ school free na ye tua mo alawa na ye fa mo nkofo a o ma fa wo mo from 2012 ebesi 2016 ya fa wo mo ye fa mo nkakanga mo se da bi ye pede ya noa dada omunya huhwe yedi yenso bone mfa ma wo mo ba omo tena se dwunu ho omo se MPP aban na eye ba tampa aban ya ye dwene mabunu ho ya dwene obi a ho aban ya oba ya wa ma nkura ko school free aban ya oba ya nkura from junior high school basic senior high school bi entua school fees or he teacher training for or he the nursing training for mumpewe na mopedi papa ebaye na enye covid enye covid kaya aban no kebetna so saa No cre. Me da say. see the voice the besi ya yankopon nshira opa me so ko so na to aso ye de owo ye no why No problem. Me da say me nua. Oh, therefore, in Pacho, therefore, my echo run answer. Enye ibia open your submission na ma hu so you very mature.
but my this idea me dey say on say mon kanche mo counterpart for no say internal contest na wakan na na ye enti all chances now omo man no it should be guarded a bit say near not to shaken um because Therefore, I say we yeah network na na how drink your akra we common network no. goal what you mean ka Yes, we say a bit say na to shika no. ye na your common goal yeah to yeah because ye na your common goal yeah say we need 2028 election and it's who say who are the chance of winning you don't destroy the party. Some of candidates can all chances be or a personal attack or attack the other candidates no and yet fine and please say say at the end of the election no one family then we should desist from that personal attack and jobs now you chase now you too ma yeah no me that's yo odifo where mame en chanity akra ma politics are you wumi die akoye internal ya but afani afobia tomo ho kakra I think that na say doctor ekeka say enyo botom sika na ade beye oman no say woto on ti omoto ne nkaka nkakra eno ye eso ne say yedi nipa beja ne yedi natema odifo All right. Me that's it. A good response. Okay, Majesty, Bremwe. Let can become me that's it. Majesty, good evening. Evening, good evening, Michiamu. Yeah, Joseph. Obia, we just say Obia. Yes, I don't know. You 5 minutes. Yeah, Kuma MPP party no. What do you mean, Kadi? Yes, meeting Kapa. Yeah, Kuma MPP party. MPP party ni die. This a woo. A woo party na nkasa because party ni do party na nkasa. But one thing is that me Kennedy, me last year say na me di Kennedy chipa me timisika to t-shirt et year campaign man nyina ba. But we say man I say or attack party ni too much. Ya do Kennedy me say e kase ya do Kennedy me nkrofo kra I one say me free Kennedy echi because NDC say omo issues o. Me na NDC for ebi mu ye down for you have that banter when it comes to debate. NDC for more more issues but who say NDC ni be about monting attack party no. But Kennedy no go too far. Is one of the contributing factor I lose the 2024 election. Very bad because sometimes we are campaign for election. I say ne attack no attack Baumia too much. Ebe din say what is Baumia attack Kennedy Kasem fan wonsa no. What I say anti Kennedy there as a cause hampa we party no. Seriously. Right. True time be na NDC for 2024 na NDC for Eddie Kennedy ni audios Eddie campaign tia ye pa anti sempe for ebe fa adwen dia omon kasa no so that in same be on ma or reduce or can same too much